ner malakan yambia kamal kan Nuer online TV channel tukon keler mi jidit mishalat ke kwi South Sudan kweren keb US President Donald Trump take right mishalat ke kwi South Sudan ka do badan en tore ke jere wi ka South Sudan go rejeno beje nywa yekel ko do badan en shenon ke je charai chimdi mogoro bajiling na dialen kon la jal tin were wi ka South Sudan charai me chaja kam ka ko be kanaling ngay konen wo kwer USA mi cha dor cha lar cha togla ja la salat so ku mo ban raj me ban jalinga kan kono re ler kana me mi jiram jidit kanor online TV channel gore jen o jender je nyoka nasen ko kien kader subscribe kade notification bell bode je twine ko de ler ti de kan shomala shub gwes ni ten gor kon keno de ko ten ga chan ler me chan je linkel kwer US ni Donald Trump e jene ran chiwe ka South Sudan ajane diala konti la jaltin jen re which ka United States chana gorno bi ka jen chare ne ala ken chaga kapchong telere ne alma bi jen re which ka US ke ram bi jen ka US mu we re which ka South Sudan ka Africa ko en South Sudan ka jen gwasa me jega ki dangerous ko der under wuten kan shi gare ki kana ne rewi ka Sudan mele rode mi shi gwa ko de netin kontin tere which ka United States de kan jian ka buko ka South Sudan ajen shanen gwa sa me chala South Sudan te ka level 4 do not travel lat ka roja me ka March 8 2025 ala shanga badak ka paidio kron kin dangro jen dangro de diech ajen ndan ji kana la shi na chum en go ran chore wi ka South Sudan ka ki koron kon lat ka rodien gwaza me ka CBS News chikarai me yana chikana kwen ngo ran ti jenrai wach ka United States abajena bawa ka South Sudan ka jen gwaza me amenimi cha chang ndanen chagwi ki jenu gwaye South Sudan ko de ran jal dara kulawa gwad medinen te wi ko kende cha goro gwaza me chike Syria te ga level 4 but do not travel tel ramu ka Syria gwada me so can we the especially South Sudan can Syria ka jen gwa cha level 4 kacha do not travel cha la tano ran chi jen we de bore yu ka South Sudan ko gwe jen os tiaga lungo de corder malto re wi jamo so la kan warning la kana top ken yam kerik dial kan won yam chi kamen chi anga jeno shi all the NGOs ten la ji nyin US chi kan emergency ne wal chikana lat kane ken kontre wi ka South Sudan no de ke jere wi ka South Sudan ka matuogone tele which mishi opposition leader men yen kategore malka ka bagu jeno tele ri ka betuog anyok South Sudan ko plan ko bo korbe jenong ka kirma yadi let kamo changa jeno te Uganda troop kidin Uganda kare wi ka South Sudan ugare wi ka South Sudan ko bi ke kirma yadi gang kon South Sudan chega la nget bo meni konde la de ni ke SSPDF chega nget te ramange da kan ne konti la South Sudanese ne konti de gang ke ne konti la outsider shit ke kuumɛ Uganda nyongwon bi angaj bo gwasa me ke woni ndan cha sub kwar USA lat ke je gwano ne ne manongo ba restriction ba je tup ka South Sudan ko china de utene o teme wa kirma yadi gore jeno be bol mel be je la du kwam agenda na titen gorjan wo ramadan bi gang changa dan weje declare no bol mele jala president dung rei we ka South Sudan be de Uganda mo be je chulo rei wech no moni mi cha la no amendo dien ke jen gwase mo bo ke jen kwi lat jen lat ke mo gwada men wo sha restriction cha to di USA wa South Sudan bo gore jen o te ke reg miladere we ka greater panel state Canadian content ko target ke tama me ke Nuer ke Jason bor ala Wyoming mechi yid me chang e KSS video bre we kan Nasser ulang kan Nasser chala do chaje londe midit kan woda jada dop jen kan kamalakal en mo awa be South Sudan be je lore kore ka chaje bulon ko baje malkap chong jen dan shakul nen gwasmen wonene Donald Trump chala do teram gor kan obu ka South Sudan level 4 do not travel mela level 4 ka wo cha warning cha tup ka gwe jen wona mo cha gwa ko ramu tenurun balayik do na mo President Donald Trump has signed a new bill imposing strict travel restriction on American citizens to South Sudan citing extreme security risk
The decision comes as the U.S. government classified the country as highly dangerous due to ongoing instability. Officials warn travelers to avoid the region as enforcement measures take effect immediately. More details to follow. Ban rajime ban yele nije ka gwasen be ban man cha guje tema wata ram gorgano de ko USA de ko South Sudan ji USA ka ta danen ko gen wol herik to ngarorin ka jare we ka South Sudan jenana gorde nywa ye kel biya chung ajeno ka jen gwasme teram gorga bi jen United States mbowe ka juba ke ka South Sudan jenana gorde nywa ye kel biya ta mal bye bye.